Ove srede smo u tišini kod Šamca. To je jedan od posljednjih močvarno-barskih kompleksa u Posavini. Narod priča, tišina je posebno mjesto. U to smo se i sami uvjerili. Od 2019. godine, odlukom Vlade Republike Srpske, tišina je proglašena za zaštićeno stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta. Mnoge od njih su izuzetno rijetke. Ovdje se osjeti mir, a tišinom odzvanja cvrkut rijetkih ptica. Narod u tišini i okolnim mjestima u potpunosti živi u skladu sa prirodom. U narednih pola sata donosimo vam njihove priče. Stižemo na obalu jedne od posljednjih kontinentalnih močvara. To je jedno od najmlađih zaštićenih područja u Srpskoj sa obuhvatom od oko 200 hektara. Ušuškano je na sjeverozapadu Republike, tik uz rijeku Savu, a između Šamca i Domaljevca. I baš na ovom mjestu, u tišini, registrovano je 175 vrsta biljaka, 21 vrsta riba i 125 vrsta ptica, od kojih su čak 33 ugrožene u Europi i zaštićene međunarodnim konvencijama. Radi se o jednom močvarno-barskom kompleksu. Suština ovog zaštićenog područja jesu dvije starače, odnosno dvije bare, kako ih lokalno stanovništvo zove. To je bara Velika Tišina i bara Odmut, koja je na granici između Federacije i Republike Srpske. Radi se o jednom, kao što sam rekao, kompleksu močvara, tršćaka, vlažnih poplavnih područja, bara, poplavnih šuma, koje je nastalo raznim hidromorfološkim procesima u jednom dugom nizu godina u prošlosti i ovakva područja nestaju u posljednjih nekoliko decenija, najviše regulacijom rijeka i zaštitom od poplava koja je jedna neminovnost i naša potreba, a istovremeno je potreba i da se očuvaju ovakva područja kao što je ovo. Evo, kažu da je ovo jedno posebno mjesto, da obiluje raznim rijetkim životinjskim biljnim vrstama, pa da nam kažete nešto više o tome. Pa na ovakvim mjestima, s obzirom da su ona postala rijetka i izolovana u tim sjevernim dijelovima Republike Srpske, znači većinom uz rijeku Savu, uz velike rijeke koje su pritoke rijeke Save, ovakva područja su prije bila dosta brojnija i sve vrste koje svoje stanište nalaze na ovakvim mjestima su bile rasprostranjenije i brojnije. Međutim, zbog procesa koje smo malo prije spomenuli, ona su skoncentrirana na mala područja. Ovdje su najtipičnije i najinteresantnije močvarne biljke. Znači, to se više ne može naći na velikom broju površina, velikom broju područja, kao što je to ovdje slučaj. Znači, ovdje prvo što upada u oko jesu te flotantne biljke, znači biljke koje plutaju na površini vode, to su bijeli i žuti lokvanj, to su vrste koje su našle ovdje svoje pribježište još u ledenom dobu, znači zadnjoj glacijaciji, ovdje su uspješno opstale. Pored toga, tu je dosta podvodnih biljaka, dosta vrsta drveća, znači mekih lišćara koji rastu uz vlažna područja, to su različite vrste vrba, nekoliko vrsta vrba, topola, vez, hrast, lužnjak, znači sve to nalazi optimalne uslove za svoj opstanak na ovakvim mjestima. Kad su u pitanju životinjske vrste, dosta vrsta riba opstaje zahvaljujući ovakvim područjima. Ono što je najinteresantnije i u smislu ribolova, u smislu zaštite prirode, jeste divlji šaran. On se mrijesti isključivo na ovakvim mjestima, s obzirom da je fitofilna vrsta ribe i polaže ikru, znači, na ovakvim mjestima gdje imate podvodne vegetacije. Pored toga tu je još i crvenperka, linjak, mnoge druge vrste koje opstaju u specifičnim uslovima kao što je ovo. Barska kornjača, globalno ugrožena vrsta, ovdje ima jednu od najjačih populacija. Dosta rijetkih vrsta kao što je recimo žaba češnjarka, preko 150 vrsta ptica ovdje ili ima svoje trajno stanište ili je ovo mjesto jako važno u njihovom odmoru na migracijama ka centralnoj i južnoj Africi. Posebna je odgovornost čuvati to blago prirode u Šamcu. Taj zadatak povjeren je između ostalih i Luki. On je čuvar tišine, ali i turistički vodič. Recite mi, Luka, jel uživate vi u svom poslu? Djeluje onako poprilično primamljivo. Ovdje ste stalno u prirodi, stalno sa ljudima, okruženi rijetkim vrstama, ribama, pticama, biljkama. Pa vi kad pitate
jednog ribolovca ili uživa, on će vam reći da je to način življenja, tako i meni. Znači sve slobodno vrijeme što mogu, znači sem obaveza što imamo ovdje, što mogu sebi priuštiti, ja provedem ovdje na bari. Znači, i ne moram ni pecati, i često dođem i samo sjedim kraj nekog ribolovca, čisto da sam tu u prirodi, jer nekako ljudi su se udaljili od prirode, ja mislim da je to jedna velika greška. Znači, mi bi trebali što više i veliko je, recimo meni zadovoljstvo kad neko dovede ovdje malu djecu i kad vidiš da ta djeca ovdje čečkaraju, pecaju, znači to je također i jedan pozitivan znak da to ide u dobrom pravcu. Odlično. Ja sam čula da vi ovdje budete često i turistički vodič i kažu vožnja velikom tišinom ne može proći bez vas, obećali ste i nama jednu vožnju. Hoćemo li poći? Evo, obećao sam vam vožnju i obično kad dolaze najavim se tako da ja pripremim čamac i uvijek provozam, znači bez obzira ko bio i šta bio, ako je izrazio želju da bude vozan po bari, ja sam ga provozao i to je to. Znači, idemo da vidimo kako to izgleda. Idemo da vidimo kako izgleda to malo pobliže i da snimimo neke biljke još ako budemo mogli. Može, zvuči odlično. Idemo. Idemo. I za čas stižemo na drugu stranu Velike tišine. Tu nas dočekuje lokalni ribolovac. Živim u Šamcu, a često puta dolazim ovdje na pecanje, jer ovdje odmaram svoju dušu. Šta vas privlači i šta ovdje odmara dušu? Priroda, znači od vode, ribi, ptica, prirode, mrtva. Izabrali ste fantastično mjesto, pogled je fantastičan, do vas se dolazi čamcem. Jeste, svaka čast, hvala vam. Recite mi, kako je pecanje ovdje? Pa ovdje su svakodnevno uobičajeno pecanje sitne ribe, recimo babuške ili one, kak se zove, kažu babuška, štuka, grgeč, šaran. Ovdje sam štuke napecao što... Sve barske ribe. Barske ribe, jeste. Ovdje velike komada bilo štuke, velike komada imamo šarana. Neki dan sam baš ovdje, jedno 6-7 kila me otkinula, ali to je ribarska priča. Ali istinita. Ribarska ili je ono to istinita? Istinita, ribarska priča, ali istinita. Jeste. Kažete, odmarate dušu ovdje? Odmaram dušu. Jel ima još ribara iz Šamca da dolaze iz okoline? Ima, kako da nema, dolaze iz okolnih gradova. Zahvaljujući ovakvu prirodu kakva jest i mjesto. I uredno je što se tiče toga, održava se gospodin Luka, on je ovdje dan, noć, održava, pola života proveo ovdje, održavajući sad kad je bilo nevrijeme. Zahvaljujući njemu, mi smo opet se vratili ribari ovdje, bez toga nije moglo nikako. Grana, evo, tu sam izvadio par grana. Znači, on je tu najveći dio, je on potegao tog tereta i posla, da mi ribari mogli da uživamo, da pecamo. Neka se upeca, neka se ne peca. Tako je to u životu. Jeste. Neka dobijemo, neka ne dobijemo. Naravno, jeste. Recite mi, uživate li ovdje u ovom crkutu ptica? Kažu rijetke vrste, sve rijetke i ptice. Jeste, rijetke ptice, rijetko ponašanje, posmatranje tih ptica odmara čovjeka na psihološkoj bazi. Odmoriš se, opustiš se, gledaš prirodu. Jel napunite ovdje baterije pozitivnom energijom? Baš tako, htio sam da kažem, da napunimo bateriju, sutra opet na posao, pa opet. I mi smo, moram vam reći, mi smo već napunili baterije pozitivnom energijom, baš uživamo danas. Jeste, ovdje je baš lijepo. Zato ja dolazim, meni nije cilj ulov, meni je cilj da dođem, da odmaram dušu. Evo vidite gdje sam ja došao. Prepoznaju li to Šamčani? Ima li vas dosta da ovako cijenite ovu prirodu koju imate? Pa prepoznaje, većina prepoznaje. Malo je onih koji ne, ali većina prepoznaje. Hvala vam. Živjeli, hvala i vama.
I srećan vam ulov danas. Hvala vam. Kako trzaju ribe danas? Pa, onako. Tek je jutro pa Neki ćemo... prosječan dan. Ma prosječan dan, evo, bit će, nadam se da će Ako biti. se pojutru dan poznaje, danas Biće će vam nešto, biti... Bit će nešto ulova, nadam se. Jeste. Miroslava smo ostavili da uživa u trenucima koji život čine ljepšim. Mi smo nastavili svoju vožnju barom. A poseban osjećaj na velikoj tišini je vožnja čamcem. Voda je ovdje najdublja do 2 metra. Iz čamca se ovdje najbolje vide bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta. Je li teško veslati ovdje, upravljati čamcem? Pa možda je teško za nekog ko nije naučio, za mene normalno to kao, evo vidite, nisam se ni zadihu, ni ništa, to je... Znači, Mi danas imamo malo vjetra, ali vama to ništa ne smije. pa ne smeta, malo vjetra ne smeta, ali znalo se navesti na baru, kad ima puno vjetra, onda je teško veslati i upravljati čamcem. A recite mi, šta kažu ljudi kad prvi put uđu u čamac ovdje? Pa obično, prvo malo dožive neki šok, onda brzo se oslobode jer vide da nije to neki veliki bauk. A i čamac je dosta kvalitetan i stabilan, tako da ne imamo nikakve opasnosti. Zaista sam uživala u vožnji. Hvala vam puno, odličan ste domaćin. Drago mi je, hvala i vama. Osim vožnje čamcem, turisti ovdje mogu uživati u individualnom ili grupnom obilasku zaštićenog staništa, pješačenjem ili vožnjom biciklima. Obale bara Velika tišina i Odmut imaju uređene ribarske staze u dužini od 700 metara. Upravo su ribari najčešći posjetioci tišine. Svi priželjkuju da turista bude i više. Ovaj močvarno-barski kompleks je proglašen od strane Vlade Republike Srpske 2019. godine i tom odlukom je dato na upravljanje opštini Šamac ovo zaštićeno stanište. Zaštićeno stanište se prostire na površini od 196 hektara i čine ga bare Velika i Mala tišina i Odmut. Jesu li ponosni Šamčani na to? Jesu i upravo zbog te ljubavi prema toj bari, ova bara je i opstala zato što se stanovništvo brinulo u saradnji sa opštinom i čak kada to nije bilo proglašeno zaštićenim područjem, sve probleme su prijavljivali opštini, tako da je se ono uspjelo kroz dugi niz godina da opstane. Ovo je jedno možda od rijetkih močvarno-barskih kompleksa koji se zadržao uz sliv rijeke Savi. Opština kao mlad vrlo upravljač je pristupila savjesno ovom problemu i aktivnostima na očuvanju bare, međutim mnoge finansijske izdatke ovo iziskuje. Koje ste projekte već realizovali ovdje? Kroz projekat Nordgate smo u toku prošle godine, 2022. izvršili produbljivanje, to je pročišćavanje ove vodene površine u dužini od 300 metara gdje smo obezbijedili dotok friške vode za riblji svijet. Također smo kroz isti taj projekat Nordgate izgradili jedan vidikovac za posmatranje ptica. To je jedan vrlo popularan sada bird watching, te smatramo da će nam se, kad se malo još ispromovišemo sa tim, da će nam dolaziti posjetioci iz i drugih zemalja i naravno iz BiH. Također smo kroz jedan projekat u saradnji sa Centrom za zaštitu životne sredine Banja Luka napravili plan upravljanja i tim se možemo, slobodno mogu reći, pohvaliti jer smo jedni od rijetkih upravljača koji imaju plan upravljanja zaštićenim staništem. To je jedan skup aktivnosti i mjera koji je planski za ovo područje za 10 godina. Znači, time nam detaljno se definišu koje radnje treba da radimo i koje su uostalom i dozvoljene, jer ovdje nije dozvoljeno sve baš kao i na svakom drugom području. Cilj nam je da ovo područje postane održivim, da privučemo posjetioce, ali s tim da sačuvamo ovu prirodnu vrijednost koja nam je i poklonjena od prirode.
U Tišini su se okrenuli i tradicionalnom stočarstvu. Poslije više od 70 godina na područje dvije bare ponovo su vraćena grla autohtone rase podolskih goveda. Ovdje smo posle više od 50 godina reintrodukovali jednu staru posavsku rasu, a to je slavonsko-srijemski podolac, odnosno ovdje je bio prisutan jedan podtip, odnosno jedna rasa posavska gulja koja je izumrla 50. godina. U dva domaćinstva na dvije farme vraćeno je prvo 5 junica, poslije su dokupljeni neki bikovi i poslije je na to normalno nadograđeno još nekih kapaciteta, povećan je broj grla, povećana je površina koja je bila revitalizovana i prilagođena ispaši, izrađeni su kapaciteti u smislu farmi, objekata, odnosno za smještaj stoke, pojilišta, što je normalno unaprijedilo ekosistem ovog područja. Ova goveda odlično su prilagođena na život uz vlažne močvarne terene i upravo goveda takav teren čiste od vegetacije i sprečavaju zarastanje važnih ekosistema. Za takva goveda na svojoj farmi odlučio se i Slavko Blažanović iz Grebnica. Bavim se ratarskom proizvodnjom, a onda sam odlučio da nabavim i goveda, tako da sad malo i u govedarstvu. Radimo ja i supruga i djeca, isključivo sami radimo. Imam 3 sina, jedan je ošao vani, a dvojica su ovdje, idu još u školu, ali nam pomogu tako. Koliko ima posla na ovoj farmi? Pa ima posla, najveći posao je spremiti hranu preko zime, inače ovo je sistem krava tele i jednostavno je za držanje ovih krava. Imate ovdje autohtone vrste. Kakva je to vrsta i da mi kažete po čemu ona specifična? Imamo jednu rasu koja je davno, već 50-60 godina nije bilo kod nas i evo sad smo nabavili 5 komada, to je podolac, posavski podolac, a nekoga zove i mađarsko sivo govedo. Ono po čemu sam ja to govedo odmah prepoznala, to su ovi rogovi veliki i onako djeluje poprilično strašno. Jesu opasne ove krave? Ma nisu, krave nisu opasne, izgleda je strašno, ali su mirne, jedino kad imaju telad onda su malo... Onda su malo nepredvidive. Malo su osjetljive, ne prilazimo im kad imaju telad. Evo sad imamo, juče se jedna ta bijela baš otelila i ne idemo blizu. One se tele, telad sisa je 3 do 4 mjeseca i onda telad odvajamo, mušku odvajamo, žensku odvajamo telad, proširujemo sa ženskim teladima, a mušku telad malo utovimo i normalno prodamo, a potražnja je za ovom vrstom. Se može lijepo zaraditi? Pa može se, kažem, potražnja je stvarno dobra i može se toga prodati. Lijepo. Vi ovdje ste na ovom zaštićenom staništu Tišina. Šta je još onda funkcija ovih krava? Kažu, one ovdje i čiste sav ovaj teren. Pa ovaj dio, to je zaštićeno stanište Tišina i Odmut. Odmut je u selu Grebnice. Jedno stanište je uokvireno je stanište Tišina. Ove krave, one čiste, tarupaje teren, one jedu sve moguće, bagrem, vrbu, sav korov, šaš jedu, tako da jednostavno za godinu dana naprave livadu gdje je bila šuma, tako rekući šuma gdje je bila, one naprave stvarno lijepu livadu. I ovo ovdje sad gdje je vaša farma, nekad je bila šuma? Pa bila je drača šuma, pa 30 godina to je raslo. Inače prije su tu pasle krave, znalo je po 400-500 krava na tom polju past, ali za 30 godina to je stvarno malte ne džungla, tako rekući. Šta je vas podstaklo da se okrenete stočarstvu i koje godine ste počeli? Pa prije 3 godine smo nabavili ti 5 bijeli ti podolaca i onda sam ja nešto još dokupljavao, ostalo je sve su moja telad i junice sad te što imam, to su od mojih krava.
živite isključivo kao porodica od ratarstva i stočarstva? Pa isključivo živimo od ratarstva i evo sad stočarstvo, kažem, imam vjere u taj posao i vjerujem da će to ići. Slavko, kažete ovo tele zovete Malac i slijepo je. Kako ste otkrili da je slijepo i kako je stvari uslijepilo? Pa vidjeli smo da ima problema kad voda udari u ogradu, udari u stup, udari u nas i onda ga je veterinar pregledao i ustanovio da je slijepo, vjerovatno od temperature, imao je temperaturu kad je se otelilo, vjerovatno od temperature da je slijepo. Ali evo, ono napreduje, sisa, krava dođe sa ispaše, do njega nahrani ga, tele posisa, bacimo mu i brašna i malo djetelne i tako da ono napreduje, ono je normalno, niko ne bi rekao da je slijepo. Brinete se o njemu na poseban način? Pa Da tako mu više pažnje posvetiti nego ostalim kravama? Pa je normalno, i djeca s njime se malte ne igraje i legnu s njime, spavaje, ono je normalno, evo sad leži, evo sad ćemo ga dignuti, ajde Malac, ustaj. Ajde, skoči na noge lagani. I znači gdje god Malac ide vi ga morate usmjeriti? Pa nađe on, uđe čak i u štalu, valjda cijeli dan kad voda, ali evo već sada na sluh i normalno čuje svoju mater, kravu čuje i on ide prema kravi ili krava dođe kod njega, tako da već se on socijalizira, što kaže. Jeste li imali ovakav slučaj ranije? Ovo je prvi slučaj, nisam. Prvi slučaj. Ste čuli, evo ima i komšija, bave se stočarstvom, bilo kod njih? Nisam čuo da je igdje bilo slijepo tele. Pa i ja iskreno da vam kažem, obišli smo dosta farmi, ali još nismo nigdje vidjeli slijepo tele. On ono i zna i past, valjda osjeti i travu i ono i pase, a kažem, damo mu sjena, brašna i... A uz sve te poslove Slavko i njegova supruga uvijek nađu vrijeme i za predah. Najviše vole kada posjete neku od motorijada, ali kada se radi, posla se prihvate svi. Pa pomognem, ne mogu reći, on kad ide obavlja, recimo ode vršit, ili mora ići balirat, ili kosit travu. Ja odem kod krava, mislim ja ih volim. Snalazim se dobro u tome, pošto su moji oduvijek imali stoku. Nije nešto teško, to jednostavno one sad idu na pašu, trenutno su na paši, puštamo ih i to je to u stvari. Prebrojim i pogledam da li su zdrave, da li koja fali, da li se treba oteliti i tak da jednostavno i ja to mogu i sama obaviti, znači dok je on recimo negdje u njivi. Plan mi je napraviti jedno stado od tako 50 krava i planiram tako, ne sad nešto preterano i normalno trebam još neki objekat malo bolji, moderniji napraviti, ovo je bilo na brzinu napraviti to, ali je funkcionalno. Jel učite i sinove da krenu vašim stopama? I dva sina izuzetno vole i što vole prirodu, isto vole i životinje i tako da su voljni raditi sa mnom tako. Najvažnija je podrška porodice u svemu, zar ne? Pa sigurno ako nema dogovora nema ni posla. Uz sinove i suprugu sigurna sam da će ovdje kod vas rezultat biti iz godine u godinu sve bolji. Pa nadam se da će to biti tako. Puno sreće vam želim. Hvala što ste došli, što ste obišli moju farmu. A sa farme Blažanovića stižemo u Turcinovac. Ovdje živi Mara Pupčević, najmlađi korpar u ovom kraju. Od vrbovog pruća stvara prava umjetnička djela. Okruženje tišine, između ostalog, poznato je baš i po tom starom posavskom zanatu. Mara je još kao dijete korparstvo naučila od svojih roditelja. Mene opet moj otac to se prenošlo za generacija na generaciju.
od Pramjera pa prema nama. Iako je Mara završila medicinsku školu i zaposlila se u Njemačkoj, odlučila je da se vrati u rodni kraj i nastavi porodičnu tradiciju. Na početku nije baš bilo iz ljubavi, ali jednostavno sam to vremenom zavoljela jer nisam htjela da... Ovo je nešto što me, da bukvalno kažem, odhranilo i mene i moju porodicu i školovana sam novcem od ovih, koji smo zarađivali od ovih proizvoda i sada trenutno živim od toga. Tako da nisam htjela jednostavno jer je bilo sve manje i manje ljudi koji to rade i koji uopšte znaju. I kad već sam znala to i kad imam to znanje i sve, nisam htjela da to izumre ovdje kod nas na prostorima. I htjela sam, doslovno to je nešto što mi je ostalo od mojih predaka i zašto da ne očuvam to. Odlično. Ajde sad malo da nam pojasniš kako se to radi, od kojeg materijala, gdje u stvari ti nabavljaš taj materijal. To je drvo koje raste u ovim krajima, ali tako? Jeste. Ovo je u suštini vrsta vrbe, to je košaračka vrba. A kao što znate, možda i sami, vrba hoće vlažno tlo. A ovdje kod nas u slivu rijeke Save i rijeke Bosne ima baš dosta zemljišta koje je pogodno za uzgoj vrbe. Ja trenutno, nažalost, nemam svoje plantaže, ali se nadam da ću u skorijoj budućnosti uspjeti da kupim negdje plantažu i zasijem svoje lične zalihe. Da bi ostvarila na neki način i uštedu u svom materijalu osnovnom za rad. Zato što je zbog sve ove situacije u svijetu i inflacije i svega mnogo poskupilo i opet mislim da će mi biti lakše kad budem imala svoje plantaže i svoj materijal, jer ću možda tako moći da obučim nekoga ko će da radi za mene jer ću imati materijal da mogu da dam ljudima da radi. Ovako je malo teško zato što je sve teži i teži naći materijal, jer ljudi koji su imali svoje plantaže, ljudi koji su imali svoje plantaže, svi su to stariji ljudi, djeca su po inostranstvu, on se više tim ne bavi i dosta njih preorava to i uništava jer im ne treba, da, i sve manje i manje materijala ima kod nas ovdje na tržištu, iz tog razloga je isto cijena malo veća nego inače. A pretpostavljam da si se već raspitala koliko treba, evo ako zasadiš sada vrbe, koliko treba da bi mogla da... Pa recimo da, za moje potrebe bi mi trebalo možda nekih 10-ak duluma, ali vrbe što se tiče, to nije baš ni zahtjevan proces, jer... Koliko je treba da naraste dovoljno za materijal? Ako bi do godinu dana je treba, jer ako bih ove godine recimo zasadila, sljedeće godine bi mi već, mogla bi da sječem i kuham, to je proces obradi. Zato što je vrba recimo i jednom kad se zasadi, ako se pravilno održava, to jest ako se sječe jednom do 2 put godišnje i ako se naravno prsti protiv štetočina i ostalog, sve više raste, sve više napreduje. I čuli smo dobar materijal kojeg ima u ovom kraju i kojeg će tek biti možda na tvojoj plantaži. Nadam se. I spretni prsti, je li tako? Prije svega. Znam često da budem i nespretna pa se dešavalo da se povrijedim. Prošle godine početkom ove godine sam radila bila neke lustere za apartmane u Istri i trebalo je da se buši ploča neka kao baza za te lustere. Tada sam probušila bila nogu. Nedavno sam isto radila nešto pa sam bušila sam probušila ruku. Mislim, takve stvari se dešavaju, ali malo nepažnje i eto, sekunda nepažnje, eto šta se desi. Ono čemu je posvetila posebnu pažnju u korparstvu je program za djecu. Ovo je sad jedan novitet. Trenutno izrađujem poštansko sanduče za dječje sobe. Prvi put ovo radim pa je malo, ne znam ni odakle da počnem, tek sada vidim neke nedostatke i šta bi recimo kad budem radila sljedeće, šta ću da izmijenim i kako da uradim da mi bude lakše i naravno da ljepše izgleda. A kad ti neko predloži nešto da mu napraviš, kako u stvari nastaje to da ti kreniš sa izradom ili nešto crtaš, skiciraš, kako to radiš? Ne skiciram. U 99% slučajeva ljudi vide na internetu neku fotografiju, recimo od drveta kako izgleda, onda me pitaju jel bi mogla da uradiš nešto tako od šibe. I koliko sati već radiš ovo poštansko sanduče? Radim ga od jutros, eto, od 9. U 9 sam sjela u radionicu, eto, ne znam koliko je sad, možda pola 3.
Znači ima oko tog baš dosta posla. Pa ima, treba svaku šibu posebno uplesti, a proces. Ali ne odustaješ od posla, to je to i zacrtala si i plantaž. Pa ne odustajem, uporna sam. I sad i da mi nije ispalo kako treba, ja bi iz početka sve dok ne uradim. A i to se vjerovatno dešavalo. Dešavalo se mi, Posebno na početku. bezbroj puta, da. Nije samo na početku, već nekad ovako mislim da sve mogu, a nekad ne mogu, pa mi je to malo problem. Pogotovo, recimo, eto sad da navedem primjer, spominjala sam već lustere za Istru. Za Istru kad sam radila, išlo mi je baš od ruke sve. Onda sam radila za još jedne apartmane i kako god da pokušam, nikako mi nije išlo. Jedan sam luster radila 3 dana, sve dok nisam uradila onako kako sam zamislila i kako bi trebalo da bude. Upornost nekako i strajnost u svemu na kraju daju krajnji To definitivno. Nisam neko ko lako odustaje, pa možda me to je dovelo sad, hvala Bogu, tu gdje jesam. Posla ima, ja sam zadovoljna. Tako da. Odlično. Tata i mama su te učili. Šta kažu sad ljudi ovdje u Šamcu kad vidi da si ti jedna mlada djevojka koja se bavi tim tradicionalnim poslom za ovaj kraj? Ne znam šta bih vam rekla. 90% ljudi znaju čime se bavim i koliko je to malo teži posao, prvenstveno što po cijeli dan sjedim, non-stop radim s prstima, bole leđa, prsti, nekad navečer ne mogu da spavam, koliko me ruke bole. Ali, ne znam, ljudi kao, nađi sebi posao u struci, radi nešto što ti je lakše i, ne znam, ne možemo baš svi da radimo u struci, ne znam. Meni bi bilo žao, recimo, da imam sad taj dar da svojim rukama napravim nešto ovako, a da to ostane neiskorišteno. A prava šteta bi bila da neiskorišteno ostane i sav potencijal tišine. To je raj za ribolovce, izletnike i ljubitelje prirode, koji nudi spoj tradicionalnog sa savremenim načinom života. Nadamo se da ste uživali u pričama naroda iz Šamca. Mi smo ovdje u tišini napunili baterije pozitivnom energijom i zbog toga vam svakako preporučujemo, ukoliko budete u blizini Šamca, obavezno posjetite ovo mjesto. Naravno, sljedeće srijede od 18:20 opet budete uz ATV i Narod priča. Ne zaboravite i da nam pišete na mail b.stokic@atvl.com i možda se za 7 dana vidimo baš u vašem mjestu. Do gledanja!